ungathi i-procedure ye-ANC nifuna ijikwe nithi ni-ANC ngempela khona i-ANC ongesiyona i-ANC ngempela nifuna nje kuZuma into ifuna kuZuma yini because into yakhe uyamphazamisa ola lo ngade hamba nawe iminyaka umenza isilimo mase kuyi-item yakhe usuzomenza isiphukuphuku dedela uZuma-hlale bakithi musani kumphuthuma nani nina kade nivota futhi uyabona abantu akhuluma kakhulu ngoZuma yilaba angazange bemvotele asebejaha ukuthi kanti iphi imisebenzi kunamsebenzi angathi u-50,000 50 angazini khona isiphithiphithi abasikhuluma nicabanga ukuthi madoda uZuma engathi engene ezalwa useyingane sikwazi ukudla isitambu ningadakwe kuZuma nini ningadakwa ningadakwa ngeke ungitshela uZuma akakaqedisha iminyaka emibili senikhuluma amasimba umona wani iminyaka eminingi kangaka kade iphethwe ngabanye bemthini kubona iphi lento ekade ninayo ekade niyihola ebeniyithola into ekade niyigqiba ngesikhathi usaphathe uhulumeni lokale benimthanda ibi bo because bona ngabe ngikhuluma ukuthi kulungile esazama uZuma sizoba sidla lokhu ebekade kunjani ebekade sikugqibe sisaphethe lo hulumeni wonke nizodlala ngoZuma ningazondibhakelwa nini uhulumeni omkhulu lo wanamhlanje ophethe isikhokho esinjengobheka icele esinjengogumede lo bengadini ngisulu kanyoka uZuma upresident lo okhothe uNkulunkulu awulutho yena nokoshilo lo noshilombo baphupha ingane ifebe ngeke belunge kulo mfana ngiyazi ukuthi yonke lento eniyenzayo nihambe nibambe imihlangano ngami lapha emadolobheni edolobheni lonke nayikhuluza lapha nithi akanyiso lo ngiyonyisa unyoko mina ngiqoqo ngayonyise wena khohlwa mani inja yogodo mina nganami yezwa nasemlazi nje kuthiwa kukhona abantu okuthiwa ngineyingane ezidayisa umthwami ezami nidlala ingane zayibheka akho ngane mina kuthiwa idayisa umthwami komlazi nakomasha